Anayisimbire okwa Kitumbi che Kasese Municipality Member of Parliament. Nebindi ebyosi tukakubika yako omwalukonzo. As you hear me, I'm trying, but iyo Anasindeke is doing 100% with my 99. Tukakubika yako program yetu ekiro kya Munabwire. Twama kutangirira Tata Honorable Centenary. Sinja kutebu na inamara mucha wakatu samalero kwa Tayari TV. Wasinja. Tutuke nebya bya Munabwire birthday run omusinga ne coronation namakurangirayo okwa Kisahe Nyakasanga. Okachibu wakochi chabye success. Ya ekiro kya Munabwire tuletuka Isalahanda ahawiri kulya amabutwa omusinga wa Rwenzururu awe myaka 59. Itubu osinga abanyarwenzururu mutukayanzira muchu kandi twamachikolwa meberemba ane eyamatebetu womuluma werimbere erikola ekindu ekiringeki nganze risima Prime Minister Right Honorable omubundabundirwa Paritazari Kule ne cabinet yiwe haberetekateka omubalono ngamenyerera ende mubakana ulia eshokit esilabiro marukumi norunani shamahwaho kandi nabandu bamabe bakayisunza essend chamamanyishinde bativiti balwe more than rukumi norunani omwaka wakasa ngwitra maha and bakesha bya banene kurenga aho amatribitu nichumu kwa bindu bikakula na ebyo burambure Kasese Municipality yuitro Muisa indi etama iwere yabe yuitra mboe parliament oyukalangirira hale amasakirayo project ye Usmid yamalete shanguda eshuwene Munabwire shatukatebeteraku Rwenzori Marathon ikabe ikasa bakatebetera kushanguda she Usmid birthday run omusinga na yiloko shanguda she Usmid Rotary Cancer Run na ikabe kwa ngudasha Usmid. So eyose ni tourism neryo etawuni ya mahenia ikabe ya Mbuya ikaleta nebende bendu ebyanganawo bera abandu amatibutuwa Munabwire alwena ekilubererwa sonja shombulo esika kokota ekinemba ekyobusinga barwenzurure radio station chamuyisa mobe fundraising amaese anu amabyaho etune omwakalulu kandi kirairo kye Electoral Commission kikatuka kiraya erebya etukasonga eshombulo omabutuku bwa kalulu betu kandi kinembe ekyo sikya Munabwire no munje ngwitra maha indumamezi yabere tukatwa birunza kalulu etwaitsungera omatabalwenu erisonje shombulo nakala kanene kundibwa ekinembe ekyo nikyo mukwa bendu ebyatukaita mu businga barwenzururu erituwa ticha erisomesha abandu bokwabyo buhangwa nabana betu banamenye culture yabo ngoko isusire kandi ngane baye. All right. Therefore a cause eyatuli atibitira Munabwire is a genuine cause. Ni cause eyangabere wenyuma, I can say it is long overdue. Betu kandi obuli kindu kinauto butuku bwacho tukachangerera kandi tukitsemere kutsebu ambyo musinga wetu enakota na nyabawole asinja neryo okwa nsonga eyo musinga twamalangira amatibito abiri yendembere ndeke ne coronation nesa heno nyini ane abakino celebration okwa Rwenzori Square onacha Sindeke abane mwendembere esya singantu esya youth they are still celebrating but we didn't see the omusinga at the function. Obviously omusinga mwaende here itake akatunga bujanjabi obubalya konde amala wewe abakata mutekero mwango mo bama murika abisali atatunga obujanjabi obuwene specialized treatment. No query government umuyamwereria
opportunity eri atunga obubalya ekyo ni kyabuli kiro omundu akalwala angwita maha endi 2026 tukishaitune nayo kandi akesha tuchungulira matebeto awa 2026 iwenga Munyarwenzururu, are you grateful to the government eriko recho ndi we've been reliably informed by the area MP in the government yabiri facilitating a treatment in a transport yiwe eriende isha obviously omusinga ni diplomat kandi akakolesa red passport ikamuherera ekitsumbe yamuhereria nobwabe obweribye government itwalera mulaberera wabusana omwa constitution e Uganda abakama bosi banawite ebye government itwalera abakolera ikabaherera ni shombulo esho buli kwezi shaiterera buli munya Uganda wose nokweryo ikakola olumembe lwayo ngokwaitwalere constitutionally so government yasinja erikolisha emisolo yetu kirina mangu tunawute boda anu eihererene ne Congo eri mabusinga barwenzururu inje nanganawe ndi government yamukola yabakola mu corporate social responsibility itwenga banyarwenzururu ntutukasoroka emisolo eyo nokwerya emisolo eyo yamatwasira ikaatambera omukama wetu musinga sichilolo. Wasinja Honorable Centenary. Neryo tukino kwa nsonga yomusinga kake tukenderwako embera aho tunemu kanaya okwa omusinga Biliasa eno yabya birthday run yiwe eyo murundi the first time 73rd birthday. Tunalangire abebembetya abe politiki nabandi banemulengeshe lirangira ndi bamapushing government omusinga yamatunga policy yiwo murundi wundi iwenga Munyarwenzururu kandi ngo mwembembetya mwa kipindi kino okalangira uti niche ekikeeta isibawa lirangira ndi policy y'omusinga yamahimbibwa omubutuku bwa haku erimbere omusinga bena nauta ekikali kiwe government yamasa nabatabali bayo bamaisha ekikali bamaisiryamu n'ebintu biwe nelukwamirole government erisubasubania obwikalo obw'omusinga nebyebike byabisiere mubasa bamataherera ngabakaola ma crime scene nga nibukire omwaka wa 5 kwa 2021 mbona raising a matter of national importance kwa parliament omuro yo Adolf Mesigo enachine minister wewe bwerende we defense amikiriria and abantu babalindire ekikale mubata no government government forces and mubabya relaxed muba nairija omubiri wabo amarekana cyachi siere ekyo kwa kikali nacho cyahwererera ekikali ekyo government yamanzira kihimba so cyangatwala sende singaungaho kandi yamabina nzire nibya ikechihira no ma supplementary budget kutumambarerera eirihanga eyaho naho nokweryo tukesa the government indi sichuwene omusinga erebye na nasingamirire ahale basikaye ekitsumbe kyewe basubaye ekikali kyewe government imuhimbire ekikali angikalamu ne family yiwe kundi ahikere aho neha kisa atwalere eribya kikali beitu kundi sautre bundu bikwalu kichangaleka inabya inanemusha kalaho ahandi nahandi nokweryo bakolo mubya lubaluba kikali kyetu kisube kihimpi bawe. All right. Wasinja Honorable
centenary. Omunabwire namya twamabya nga tayari west twamabyo kwa kisatiro ekyenya kasanga etunakwamira ebyosi ebikayenda embere. Tunakyasi tuti enyuma hoko enyuma a government also released the Royal Guards ababya muba hambibwa n'omusinga butuko obwo. Munabwire situtawa we've had strategic plan of 5 pillars eye obusinga bwa Rwenzururu ewite omu obusinga muno but situta ulikirira anything about the Royal Guards that were released. Hane iwengo mwembembetya kandi omundu ananzira obusinga kutibu hane ekati hakuhino obusinga hane entegeka eya ba Royal Guards bano. Well, sindimu ma okobembembetya obusinga ba Rwenzururu beitu kandi ali mutabali obusinga ba Rwenzururu kandi embuyi ey'abanyarwenzururu. Munabula President Museveni and irimbere tunawuta ba Royal Guards ababirikwa tunawete n'abali omwangoma at that time abakali babo she families cyabo sinemubona mulangere kumukaba banera mibere eri babezyaho 2019 mwabahereria milioni 50 beitu kandesha milioni 50 esho just shabye shirita tsuka babere bakalulika ba Royal Guard unfortunately bamabaheriro busende bwenzala obere bapakera in fact bakaba makwa akasende mitwalo 13 kakakwikayeka iwanga naike suwe kirene kilongo yesukali kane babere kuboha emyaka 8 ingane member of parliament munaherire proposal ndufuna institution yetu ye New York baba twale bende baba rehabilitating baba luseyo mambera eshengomo eshebalwemu pamaye banganatoka baba somesaye life skills ebyanga babezyaho mulani business kutse ebyarikola ebyabyala emubuko yene hub presidential hub then bana baherire settlement package bana yairi integrating umuchi oma community kundi emyaka 8 nemenene omubere bisali oma community nero kwa mcheri mulukiramu utayemo bendu benene bikaya byabere benduka first of all abantu basanga na amaka wabe nabere sambukala abandi abana babo babirikwa bakali babilwamo abakali abandi babirikwa so ebakaita a psychosocial support kandi ngaweta maha in the Ministry of Gender kuyabi nanzire yangatekatekire kindu echo niku eba humurekana kiri na mangu ukabuliriria nabasa mwalende hanu bakashya sulusutia obuholo babe bakaye murugunya in the government muya balanisha betu sitabaha abawoma bakwebo mwalangirisha report babirikwa which is very unfortunate. Kanene kandu ake government yanganakolako nganibukire 2011 abarwenzururu veterans a government muya nabaherire shasende singanengane nisha milioni siringa 15 a milioni 15 ebyo wamabiherire aba Royal Guard abalomwa omwangom nesha families eshaferawa abandu bashu bomwachikale iskindi bawaticha at least erera kaba matsuka therefore government ichire umwametra ekere injenge mbuya abanyarwenzururu ngikirira yandi chamatende koleka President Museveni akishaka sa campaign ngano amatendi chibu wako ngeshange ngero ma parliament change ishetsukirako ingalwero kwa bwabe oba banyarwenzururu kundi nabo ne banya Uganda kanda akasa mwezo akasa. So yes, President Museveni akishaka asa namabimuheriria ekirimbere kwa betrawo byabanyakasese alangire ende aba Royal Guard ababyo mwangomo bakabya rehabilitated kandi bakatunga a package ikaba watikaya eribezyaho ne families shabo ye president ne government ngene bukirendeke
baba bakasa okwa Rwenzori Square okwo RDC siye mbuya president omwa district amabu ati nabo bajoininge esyanteekateeka sya government nge PDM nge myoga neshinde lirangira indi bama integrating omwa community mwe batuka emibiri yengulakulana kuteba yendo mwazi industrial hubs nge mubuka aho so langire utesho government a special attention a special fund ngoko Museveni mwendo mwachisuchi eruwero amasa Rwenzori mwa bitubya Rwenzori amalweramu abere laba bya president amalangire ndichikire erekole fund ya Luwero Rwenzori ikawotikaya the war victims. Therefore suangabuti aba baende bayitsungira mashande katreka she government she PDM ese nawete ebirairu ebikarakalire first of all nese ninde katreka sikaita and ubi wa receiving a certain amount of money imwa benefiting okosende she government omundo yoli omango mangana saving. Now that is a mockery. The government say kabya etenesha bure PDM yitrolere iya hira shosende a grant especially subulia kwa busana kiri na mangu yitrolere yakora ne compensation abandu abo kundi babohera bure nombana hambula yende bama baherire amnesty omundu suli bibuka mukakeresa becyanyiro omundu akasabe cyanyiro inabitwa olubanza ekyo sikiri kwa record honorable babikiriria neryo mubasaba amnesty ane yabakaola madures omulusungu and wikiriraye twanga kulwik they force you to accept. So ngomundu wosi oyikaitra obwiranda bwewe oyikaitra obwabe bwewe esiwanga ana erikiriria eshombanza sichanga tokekana indio mundu muuma omwachiro cyuma anganatwa eshombanza esilabiro mama 15 na muwanga biolingoliye bebe eirengere ya stani siwangatwa eshombanza esilabiro mama 15 omwachiro cyuma therefore echeribuende mubatabaka karisaba cyanyero ecyo sindienda nana. Kare Honorable Centenary Robert Wasinja tunokwa tayari Westi tune ne Honorable Centenary hano omwakasese municipality tunemukanaya okwa shonga SOC service delivery okwa abanyakasese ne Rwenzururu eritwalira hauma neryo tulweyeyo Honorable tukasa now okwa politics. Siabya miaka kumpi almost 5 years since this term began that you lost the elections in the last elections. Oka comparinga wuti emyaka yawo eyuwamabya mu parliament n'emyaka eno NRM yabya mu parliament okwa kitumbi kya member wa parliament owe Kasese municipality. First of all, ingabya member we parliament ingali mwembembetya oyukasanga na yabandu isindira makasololo keribindu oyu alwirumwa region indebe oyalwirumwa region indebe echakabere ininga hinda na yabandu omwachanda chabataka obule mwak ingabasoborere ebya nailanisaya ngana mabicha hai ebya bere aneramu kandi nebya matasha saka ngani bya feedback omembembetya mubuya akikala enanemubwera abandu bewe ama icholumembe echakabere akatemera abandu bewe olubebe kena basondolia omwanzereyo irimbere itauni yatwe Kasese yabya mu mwirimu eshanguda isisiwene ngumi 217 muna handikere government namasabe project ya World Bank ya USMID esa yanu mukalangire tauni ina heniria lolu kwamero olwanakolanga member wa parliament nabere handika ke namenda no mu committee ya budget ya nabya member nama kwa makomania elangire ndishombulwesho sikasa kole mibiri ya bataka Kasese
Eshangudde sho nikyuma okwabyalekire ebyo burambure ebyaenda yuwulu mu municipality abantu baba bakabatsendera okushangudda ahawe shatara she solar street lights security ya very improving mwalenderende nyamwamba ya very katahirire town yetu ekasese esha side drains emikuru eri kwanguddeyo mika natuwa teacher eribya iyangana sendya eindi mieri nikwireke sendera omwabantu a central division yabisi with health center 3 nge police government ngokwekabya mona advocatingira namakuratira a railway health center 2 iyabiri samwe kurak trauma kulakulaniayo trauma irisho mbulo erlaba mabudget iri hanga yamasa esa yanu iri kolidara eri health center 3 erukoki mtu alangerende ikatunge more budgetary allocation esha sendeshe PHC mtu asitsukamu a theater yabaka bayeramu abakoni tukatekerayo eribya hospital munabwire yabiribya hospital akatale ake kasende kasese central market munasangana ikachinoma pipeline ikaberere mwiritsuka namakakwamakwamanyaa ne department a project ya matip oma ministry of local government munabireka nayo twakachungula ngumibiri abiri namuuma omwabululu engane member ya parliament enyamwamba muyaswirya hano yamabya kitsibu munalwayo etwabirikolera allocation esha sende milioni abiri namukaye sha dola esikawatikaya erikokoti olusilwa nyamwamba sikalwa oma project yabakawurama integrated lake management twamasisubya okwa Nyamwamba river catchment project ingane member wa parliament eshonzera shabya sikwire kutsibu sana echondo wa matumayo mundu utenda kwenderesha materials inangana unze biro bebere especially ngoma season yembuleno twamakokotesha nguda tunautesha areas ingingiro ma parliament shabya sisuwite masenyerazi sisuwite maetse sisuwite nguda sha areas sho muli railway parish muli Kanyangea parish muli Namuhuga kwa masenyerazi echihara na sampatsi she Nyakabingo 3 nerukoki ekemehoko sibaba ute masenyerazi munabwire amasenyerazi abiri asine echirembe omacha babenga esha project CC shabya funded under Islamic Development Agency ne African Development Bank erelaba omachitunge cha masenyerazi echa Rural Electrification Agency twabya tuwetema munyarwenzu ruru wetu bakama olama nyabutundu oyu wabya katusondolia atona rebo ukole utya na utya na utya utwerera ya bipindi byawe bitema masenyerazi tuhire mwachi tubihiro kwa schedule and indeed ebipindi yabyo mubyatunga masenyerazi injengo omundu nganawutesha projects esha na finance ngesha maetse ekemehoko echirembe emasule mabulembya division wabi financing ashongo mu personal money pasendeshai but on top of that muna kuratira expansion project national water babusana municipality enu itire yabya municipality ichine town council omamyaka ya rukumirwenda china nina mwenda chenda namuumaho twatwite project ye JR ya saikasa rehabilitating a water supply system a water supply system eyo originally yabika serving abantu abalenga mutwalumo manembend abe town council munabwire the population yetu yamabiri kokwa mitwalo eringi 15 kandi ichina served ne water supply system engumerere so munakurata echali muhanu Nyakabingo 2 bamatwirirayo a tank a water reservoir kasaplyinga areas shekama iba railway ne chirembe such that amaitse ba pumping out akarokwa water supply kwe ekajuma enane mwasa hanu enane boostinga area enu twamatasha kuratera ne end line ya maetse eriongera okwayo awabya kasendero much oma water harvesting tank national water bitukand a demand ya maetse ichenenye nene
chikaita obwe mbembetya ereta shakurata twangatunga project enyine neho eyangatoka erisavinga a demand eyabataka aba municipality ene mwenda ikakula ngwita maha and by the time atukesha ikira 2024 macherimu chai ingasubo ma parliament one sure a population ikisabya mabiko mamitwaluma kumyabere ekikale kinabya sure ngesubo ma parliament kundi muna hereza abanyakasese no bulingirirania no lwanzo inje no yuleyo tune tested obule mundu anasi ebyalanisaya kaninga mwabi kolat therefore omuyisa we ayimubuye ndi abandu bakya bakasombola bakesombola oku itobosi babiturozia babitulengesha banasi oyo wangakola chahe nganuwa hai no yito wangakola chahe nganuwa hai wasinja honorable Centenary ebyo kabuwe byosi nganasi hanene ebindi ebyo sawutabu wako ebyo ebiwa makola okabuwira omwatamu ya 2024 neryo okwebyo nga napikinga mu bundunga bubiri kutse busatu obwoka bwako akawuma kahamba ngene okwashanguda she USMID eshangudesha your opponent politically oya anuma chitumbye sahen eche member wa parliament mwakabuwa in one of the interviews ndi hamasa eshasent esherikolengutisho eze USMID kabiri muzasubayo mwa national treasury city aba utilized and bwaba butuku bwawo a financial year ya 2017 2018 18 sama subayo which shows that it was your political negligence somehow, if I may use the word. Nti siwatafayo ndeke erirangira ndi wama following esentesho ye amasa amakoleshayo nichiwoma echo kundi okabuwo kwa hospital ye Lukoki hospital eyo obutuko obu yabya kwa rulengo rwa hasi rwa hesi neryo hati omwabutuku bwiwe yamabya general hospital. It is now a hospital. Butuku bwaho myaka ngibire nyuma yabira hambe bwana omuliro a maternity ward. Twamalangira observation by eyes. Chilinga it's like opposition siya itajumbira omwali habilitating and put it back, which shows that you boycotted maybe hanene oundo wa NRM amabu wati aba opposition bamabu wabati ekini kyaba NRM tubalekere ekyo situli getting a total lie mutraenda marathon those two then twamatebeta I personally am na contributing emitwalo 15 okwa marathon esheriri rehabilitating Lukoki Health Center 3 it is on record bamabyo omwaba Rotary. No. Yabia marathon. Lukoki marathon. Yes, I remember you buying the kits. Exactly. Yes. Muna olesha kits. Kanena makola ne contribution. Metro aluma 15. Ne FDC as a party na ya kole contribution. Therefore mundweri wati opposition muyata contributinga. Oyaka na kabu ya bisoba. Echa kabere. MP amawati ambesha sende mshasubaye mirundi biri njenga wende ne butamenya bwewe. First of all abina ne chief finance officer we district eno nanze rimubulia omatamu iwe ye ena ne chief finance officer asha sende sishabya sikasuba e Kampala anacha sindekendeke a PPDA act ne Public Finance Management Act ikabwa yet esha send issues she government esiteta kolisibwa omalusungu kwa unutilized funds by 30th of every end of financial year sitwala risha soba ma treasury iyo sautengo kwanga chebendul because ni chirairuche government so amabu wecho that is ignorance kama nyisaya in the sari ya kenga a government nga cooperatinga yit echakabere iyo kwa biya member of parliament esasende sho angasi kolisiriat
elangere ndisikakola esali contract kwabusane chiraero che government chikawende shasendere huluko kwa account sitwalere ihane first of all a contract agreement ihanesha bills of quantities ihanesha designs babiri signing agreement nereba sasura contractor a deposit inatsuke mibiri iyo nga member wa parliament ngakulire chahaye kwabya eniyo inje echaka satu member wa parliament has followed now omubiri wiwe budgeting appropriation legislation oversight implementation esha projects esha municipality ni mubiri wa mayor na ba councillors kunde bakakola esho budget itwo wetu nwelangire a national budget yama incorporating esha indicative planning figures esha masa okwa municipality then esha send singiro kwa county ya municipality. By the way nganzere babwere na mayor musa si signatory okwa county ya municipality accounting officer ni town clerk. Therefore esha send esha masubayo sulitsweba mayor sulitsweba member of parliament ukatsweba accounting officer kundi member of parliament out of church overulishisha send eshe government shokwa account therefore eberi bwende muntu atakwa makwamani it is on record wamaendo kwa Hansard ya parliament muna hulucha matter of national importance inga bulia echari kirisha send a project ya usimidi iya tatsuka niche kande problem yesi yabye kasese hasa mubatwiro ma procurement cluster Fort Portal ekasese ne Hoima shasende she Hoima musha subai eshe Fort Portal musha subai neshe kasese shama subai ya member of parliament akanzeri wat neshe Hoima ninja nawe ndisusubai kutse she Fort Portal the problem ne hanene muyabya ende aba contractor mubalwerachi omubiri eventually a procurement committee yamaboleshas a contract nga ya awadingeyu waikubo babere amatungo muisa and a problem yayo yamabya resolved akaningiro much office bitu nganze rikubwere it's just lucky so with a contribution yosi eyakola elangire in the project ikatsuka because a project yayo muyabya affected never erubiri hang ebi PPDA public Procurement and Disposal Act ne Public Finance Management Act ekawendesha sendesha matendiko lisibwa sitwaleresha suba Kampala. That is where the problem was. And tuonzerero kwako no kwa Katale ake kasindi yako Kasese main market central market nako kama bihimbibwa omwabutuku bwewe no Akatale kikasende ake central market twakalonchinga na President Museveni tukaka commissioninga 2021 etunoma campaign akasa campaigningira ekasese therefore bakahimba yes bakahimba mabutuku bwayi beitu a process yako yatsuka omabutuku ba honorable James Mbayimba honorable member of parliament yaliwe sayanu atolere na menyende a project UC kabi wite cycle now iyo mwahikira okwa cycle implementation bitu kandebe nene itu twabere bukola in the background therefore atolere nasima na mabya enabere nabere ende shangwe nabere solome byalya nabere behera nabere bisoloma nabere bitsumba nabere bihukula nerewo wamasa nabya abantu abakasalya bokobyala suwanga buti nuli abatakatakire chihulo neryo mokabwa honorable uti is just lucky ndiye bintu byamakolebwa mu abutuku bwiwe konde nimwe mwabirihiramu amani manene emabega nesha baruanga nana if you want me I can give you copies ebaro ya nahandika ngasabe Usmid ya minister Nyusubamu akabati yes we have agreed tukaba here Usmid nabande babere bakabambu ni government program ni program ya NRM and what yes nanze rikubulia konde ishakabushenyi municipality bawita ba member of parliament of NRM including councillors Usmid inai eshema inai seri erukunjiri inai seri so
itwe eritunge project yeyi it's because twatwitwa MP omukole, hard-working MP who knows how to reach out and network. Amazina ya Simwe Sam, director w'ishami rya Elites Junior School, erukushango mu rwo wiyenje Mbarara City North, Mbarara City. Nitweta abazire kureta abana ayishomero ibiro mukaga byo ku 12 omukiriz festival. Tutekatekero Kids Festival kugira ngo abana barabwo amashomero abana munonga abana baheze umwaka nibaba barabiro mbintu byinje munonga. So tutebekanisa mukorogo kugira ngo abana bije tubiye mu stress ezabako barabiremo amashomero umwaka gone. So tweta abazire activities ni nyingi, twino bouncing castle, twino kamo, swimming pool, ne motoka, abana bakona vuga motoka, ibintu byinji munonga. Mbone mareta abana mutaferwa ibiro mukaga byo ku 12 kutarikana na shayi 2 kusya shayi 11 zo mwaka. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa nikigenderaho. Hey, manyabino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha, bine rooms eziri self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri. Ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Mucha tompo twizi kunaruha nkashomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwani Muhame bashejama Muhame bishi muhame no naza kunyo twizo timuhame naza kutema kitocho timuhame muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonkabe ine ansa yebizibu byawe byona tungo buhereza bwabo ka Gohe Main Branch Kaberebere Branch Rubindi Branch Gwebikona Branch muri Mbarara Ngarama Branch Butare Mbare Branch Mugaruske Branch Ibanda Branch Sika Branch Kachindo Branch Nihagira abashubuzi nihagira abarisa nihagira abahinji wanonda kudabiriza enju abana baza kugaruka hisho kuyanazarwa Sara kabareba ngo Daniel yatungwa kusirekwa kwa burijo kumurindo oburwairo buri kwita bahito mushija gwensiri ukagumanirwa mu maramani akarwarira kakutungira obujanjabi omushaka cyamyangu gukakuryo mushija gwensiri bahitwa bamujanjabire Daniel yakira bahito Sara wakagumanira kwerarikirira kwinji omushaho akamugambira amubaza go kusireka omushija gwensiri nabwo akamuhamiza omugasho go kutaho buryo bwo kubasa kwerinda omushija Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina ahamezi mukaga amezi mushanju amezi munana hamwe na amezi 18 Mr. Vaxa nahwera kurindo butakwatwa mushija gwensiri buri kutayayirirwaro Daniel na German menji buri doz ne hamani go kurindo butakwatwa mushija gwensiri obwa hati Daniel ayina magara marungi hamwe na mani oksima kuzaha mubazi go mushija gwensiri Sara akakora kusharaho kurungi oksiri kwa burijo hamwe no mubazi gwo mushija ibirinda abana baitu tayayirirwa rero kuri herizoba wenda kumanye birukiraha terera ministry y'ebyamagara aha not 8 emwe not mukaga obutumwa obu nibukwicibwa ministry y'ebyamagara
echangaleta omwembemetya bwa tunemushirangira omwambarara Fort Portal and other towns ne Kabale I think so alinga hane a strategy yibalikolesa ya erirangira ndi bamatukanesha towns eshinene erikola okwa project eyo no Usmidi by the way a phase 1 muyas kasese siyabya part of it kando yabya member of parliament wa nabya wa NRM ya honorable James Mbahim Usmidi muyasa oma phase 2 ingabiri bya member of parliament and it came on request ninja nasabai so bareke bya bakabuzi yabuziye ye wasinja after all NRM yama bibunzo mabuteki mu myaka 80 iyo muya twamerele Usmidi yes centenary we opposition in amabya member of parliament possible okay wasinja honorable tutarwaye yo tukendi subula okwa nsonga ya politics now tuchaliyo kwa politics wabili subula okay Simba beitu omwatamu eno 2024 2024 ekendu unzererwa next year tulangire epate yawe ya FDC muya tungamu a conflict and now it's like split konde tunewite now a PFF ne FDC okalangira uti ekyo sikyereta ko divisionism omwaba wagiziba FDC ne opposition omwakasese municipality tunemurwa omwatamu eno tunemu transitioning omwatamu yekasa ebindu bya FDC PFF ebyaho kera traverse tolinga kandi nganzere kubwera in FDC yiwita money manen stronger than ever before wamalangirano ko presidential trail oma Uganda UC first of all FDC niyo yiwita a manifesto eikabu kwa bitsibu bya bandu babulechero PFF yukakana yakweyo si witness structures si witness presidential candidate nebindi bikaro si witness candidates so suanga witness threat ye ebo ababiri twamarenda babara mukai babya yo mabolo babo ne tutwabiri sialo mu FDC yatu tune muhimbayo kandi tune mungala muhimo mutsundu mungaungao Anerio tunemwendo mwabukome obwo mwako no owakasa 2024 omubesi omubake timba omwakasese municipality onawitemo owe PFF wokabu wauti siba witene ba candidate but you are immediate seat onawite uko muuma so kalangira indi a candidate making a more threat than the NRM that you are competing with. No way. Your candidate to a PFF omwachero changu 2010 2024 meaning 2024 2024 FDC muyamuherere flag ribya parish camp sala owe town center wetesha village ibiri muyamulem oyo suanga butine threat yi suanga lemwa esha village ibiri ukabuti bwana ruke yasingisha village 55 kutsinga asiri mwa municipality mwana oyo sendelangirange threat yeah so omaresi yanu yes tunem bakaba musuanga ayo mundu betu kande nsolangirako a threat neryo munemuka munemuka okwa CTN tunewiteko NRM muuma who is the incumbent member of parliament neryo tunawiteko 3 political parties tunawiteko iwe FDC tunawiteko owa PFF tunawiteko ENUP which is regarded to be the new vibrant and firebrand party tunewiteko neba independent babiri ekyo si kikendileta ko eribandi inywe aba opposition mukendi bano obululu obwo obwenyunga aba opposition neryo kyahereryo muyisa olyo umukatagetinga owa NRM. First of all aba independent abo sebaleho ne NRM onde ne major abya musirikali wa NRM
Onde abyo primaries isi NRM. True. So siwanga buti abe opposition itwe ntutuke abana ibo bali asebende abana. Akalwa kawere ne nupu ya nabya yute candidate. Beto performance iwe mu yabya yitu. So inje ngalangire ndabataka bakasombola erugiriro mundu ngaba wetire message ichi kandi ngamata bakolera byahaye. This time round akalwa kangu mibiri abere namuka kendi byake merit. Sikendi byakaluka ebe ungu kundi bamabe batebate bandambi. One nasa no busende na basona sona akabiri kayo emibiri ya murema. Therefore ngikirira and a choice kendi byakati kati kaba tested leaders babere. Aba babere ngesha. And I want to believe in the kaluluwaka tukaya kasinga FDC. Right. Wasinja kutibu iwana kwa chinimba eche tayari westi tunene Honorable Centenary Robert Franco wa FDC kandi niwe mbuyingulu iye chitunga echa political party ya FDC okwa national level. National Vice Chairperson national, yes. Over Western Uganda. Yes. Neryo is contesting yet again elianza elisubulo mwa parliament nga member wa parliament owe Kasese municipality. Tunalangire Honorable Centenary okwa nsonga esinene esiringa esikaletera NRM elibyanga yamalangikanga ekakola binene nga eritakolinga okwa river ye Nyamwamba akatareke kasindi twa makabu wako eshangudashi UCMD. So kalangira uti bikendi wa upper hand ndi byabiri kolebwa byabitotekekana omwabutuku bwabo. Well, wamasamalira disadvantage. Emyaka 10 ya NRM yamanzo mabute echi. Okwako compared okwa byamatakoleka umakasese tutolere twabetula hali kutsibu sana. NRM ikasomwa bute eki ekasese yabe naute booking office Uganda Airlines shandegi sikikira abandu betu bakaendo mandege ililwa hanu erende Kampala eshe Uganda Airlines. Twabetu ite functional railway system a train ukaenda hanu iwaenda paki Kampala. Hanga bwira hanu nemekanga tibabiri babiri uliayo. So ebyo sebyo bikatusubeye nyuma. Tukikirira ya endahane byabere collect bitu kandi but a government enu itwaleriya byabere kola benene kulenga okwa byamatra koleka wamalangira emyaka 10 ya matawunza. Chiningenengene ngokuwa ngabi uto mwana owe myaka 10 bitu inabe na chinanyuro kwa super eya matre eya bana balere kutsi na chinakululuka isali ikukorulengu olweri mane uchina memberere tingerera tete. So NRM, yes, inaute beyakolire but not good enough. And it is promising echo kabo waka ko okwa chisatiro chendeje but bakende kola mucho in an international airport. Chama berebyo masha manifesto esho sisha President Museveni amatakola akatatukira wari itsemba. Therefore kanusi kakalulwa kembane akeribendelero kesa laberereria nganza ukabuti chisatiro chendege chikayasa iwa betubure budget line yacho oma national budget kandi sichiro unfunded priorities ichinoma funded priorities then yaho nengemen chikayasa betu kandi ne budget nyisa bakana heramusha items ne range acha minister kasomera kwa muntu katunge budget shortfall therefore situtatroka re-implementing a project A, B, C, D. Even ndo ebyo bakabiro mwa sha manifesto shabo nikanyoba bakakata edituheriri amaha wateyo betu kandi on merit ukalangire nde chisatero eche Kasese chitolere kundibwe Kasese is a tourism hub ili hakatikati ke Queen Elizabeth National Park ne Rwenzori National Park Kasese niyo iwete Equator ire hakuhine snow twabiritsuka a program Rwenzori Marathon kaleta abandu abalabiro mangu misatu abakalo mwachi wechosi therefore
an international airport is well deserving for Kasese really. Si windu ukawatika ya bandu kundu ukabaronda kwa Kalulu. A government erikwe chirimu. Kasunzira engula kulana ya chiu uchai. Itwala rea langerinde chisatiru echu. Chende asa kera. Government ya UPC ya chisira. Chikale teshandegeshe Uganda Airlines shafoka. Aircrafts. Ambesa yanu tukangerera ano isha Boeing. Mutu aturungano muisa MONUC UN. Iya kanzeri kola hanu airbase yayo. Bitu muisoyo vama nitweririao vama abe kawentebe. Kandi Congo MONUC yabe ika operating area halutrambia. So ukalangerende government na ikaye na utobuligitira barianzeri tusubiye nyuma itwenga abanyakasese. Bitu obu tukubukesha ikatwaberambe government ebishe bitukesha bikola. Okwe Honorable Kake, onomwa district ye Kasese municipality, one of the districts ezina haku hine boda ye Congo, ezina surusutibwawa insecurity over time. Okane sicha, can you appreciate the government for having, for maintaining peace and tranquility erilangira indi Kasese municipality okahiko kwa idara eri hosting abandu bane nabakasoma Kasese marathon abakasa erikora business of course interborder business with Congo nebindi erilangira indi government at least echo chabiri kolewa. You see rukumirwenda china ni tanu china namuka President Museveni aberaka sokobute echi mwasa nenzumu eriwende akasa kukotra ebyo bwerende birihanga security and we give him a credit ahabwecho anamalengesha erelenda ebyo bwerende ebirihanga leno munabwire itwenge FDC tukasa neende approach fixing the economy money in the pocket ebyenyingiriri ebyo busubure byabereyana emisolo ikarakarira ikabonabonesa abantu kandi abantu bakanze shesende siyo mwisawo yabo ebi byatukaya hamba niko abantu bangatungisha mbulo sho mama sawa issue security sitwanga tukakumairira buli kiru kundi already yabereho yabibya resolved. It's unfortunate and tukatuka ndo mabululu nero atura abarebo baba masere Congo kandi twabere sirikali bane Congo bane operation Shuja yinai tunemu facilitate ngai okushasenzesha tusho msolo beitu kandi wa mabuli tunemu shanzira Congo neshangude so ukalangerende issue ya security bali ketasha tutabataba muyo kere na mangu abo eshanda banguli esikale toluhe shaberi yanza endowe membeti abo benduke beitu kunde sibuta benduka nasu chamaro ndende nzera erebendula obembembete kundi chamabere huwa mahawo makalulu tukakoma bakaminyangala abantu be opposition eba baboha eba baswiri aba kolebyo sibya bakanza recall lakini nganza rikuberende obute ikibwa mabenduka omuabuholo nabarebo abali Kongo se bangatasha bayikundi bakaye bana ultramind anytime ndambi obembembeti abukaye nduka omuabuholo Masinja tunemwende mbere tunemuonzerera tunawiteko obusonganga buni ohonga bubiri tuonzerere programu yetu eyekiro kya munabwire tuchaline Honorable Centenary Robert Owabia member of parliament yewe Kasese municipality and he is still contesting omwaka owakasangu 2024 rangira ndi babanyakasese municipality baba mu heleria akatuli eri suba omwa parliament. Honorable taleka atulangiro kwa nsonga ya why do you think you lost the elections and that you are going to fix now lilangira indi wabiri subyayo mwa parliament? First of all, itwe internally mu FDC mratunga eritendi itererangania echo chamaletra obutsebu beitu kandi akaluluka anu muna kasinga kuyaho state machinery abasirikali mubasa bamakoma mirundi tetetu echakabere
aba agents betu bama ba compromising in fact omwabikuhi akalulu mukatulemera kalambu mtwale nkani atutenekane ne kutsibu kwehi bama atutsakura koko now this time ebishebyo twabebe noyero mubatsi kan tukela ngirende akalulu kabataka kakasikibawa kan nganza rikubendi this time kakeshebya kanene kulaba nako akabatsakura okay kandi tukakarenda ngokutwarenda akameya chance kahwendo kundi nako mubanza rikatsakura betu keba masangana obukodi babakolesayo kwa kai itwamabere buwamu nerutwama bunoera omubatsi kakasaya omunyakasese municipality indi isa heno sihane mu conflict omwa FDC yiwitwa buma a unity eyutewotalo lako even before kabisa na abaye bakere tama katabanguko babere kolecha buchitunge che PFF therefore twabirisiala ituli FDC nerukande nabandu abanyiherera by the way abantu mubamba kalulungo mundu ingane independent abantu abo bane esa yanuka wamongera kunakande kalulake part obusinguzini bwetu kusangwa omwa last elections wamasa independent neryo hatya wamasubo mwa FDC sichendile take confusion mabawagizi baungo omundu abawagizi baye bakabwa bati twabya tunamwasi hanungo weto wa independent kanda masubyeri naberengalaba bakabwa bati 2010 ingalaba nabe wa FDC therefore send banike confusion kande abawagizi baye banasi ya centenary owesenyenya omukoli wabo embuyi yabo engangabule na muwangaenda iwabiribania mesuwo kwa ballot paper paka kalulu na keke irokweli na ya centenary kundi anamwasinda kendeke basinja tunemonzerera twende kwa sya campaign shabirituka munabwire ni kiro cyakane campaigninga enywe abene simbiro kwa chitunga kwa seats za member wa parliament meya nabandi wabirituka he campaigns ngatuka Saturday ebiru 15 munja omulo tukakola a launch a campaign yetu itwabo se ba flag bearers of the Forum for Democratic Change omwa Chidodo Cell a railway ward so tunawite irihinda na bataka betu tukasaba somera agenda yetu endanda yetu yatubahekere kandi itawuni eno itunasha atwalusa yayo na hatukakola yayo nganaye oluhinda nolo lukishabya of course inje member of parliament woman member of parliament chairman LC5 mayor Chance Kahendo aba chairpersons abesha divisions na ba councillors abo si obo aba flag bearer be Forum for Democratic Change oyita ndishabyaho kandi nayo tukesha mu representing ne right honorable Nathan Nandala Mafabi oyuhambire flag ya president aba ndabo si tukishabe tunayo neryo chikamanyisa yachiti mukendi shakora esharariz haumerere kuti launching nyisa tukiatwabere launchinga kandi tukibya tukaenda homa ngechikambe chiuma kundi tulebana biri kale homa up to the end neryo mukachikore kusange wasi muwite logistics ya umuntu erienda uomerere kote buwo itutuwetu buwo matukikire ma one Uganda one people sale changale kitwa banizia kandi itwagana troka erenda haumanya umukonzo kabwata awaiterene wakabunirikuwa nokweryo echuche twatwire mwerikola ngabanya FDC mukaenda haumerere neryo munawitemu campaigning strategy twabirangira abe bitunge bindi nabandi abenesimbire bakakoresha door to door campaign munawite that strategy yetu tukesa teresha kadisha tushokwa chikuba sitwese bwera abantu ali ubaso kwarale bahulikirire message ebya masiyala tukishya yabyo kondibwa suri bya mwana wanjangu ukayira kwa mururumu ona wita abawagizi kwa tayari west bana kukwamire bane Kampala bane Tororo
and they will come to vote abo si tukabangerera abawagizi betu abakasamalira etayari TV biri 15 mushasa musachimanyisaya musombola kalulu kandi mushakalamba erihicha abakesha karangerera twanaendo ma parliament. All right, Wasinja Honorable Centenary Robert tunenayo tunemonzerera endambye nunganze ribu obuwe ekyo mawa oti kino singe kirekayo eri abana Kasese municipality ne kundi olimu mulembe olimu you are a leader at a national level omwakitunga kya FDC. Yes, abandu be Kasese nganza tulendo butekane nebyo ebyabero makasese ebiri windi mukindi kobuba ende kunde banumba kanatahirira ekasese muhumulikane ebyo nabekandeho alwe government nabe byo bwirendo makasese muhana mulike kolisha situation yeyo erikola yabakola ma necessary deployment kasa ya mukanzi rikolisha iriba kaluluketu this time round answer babwera situiba lire ritakura kaluluketu abataka babera haula mesu mtu atendo makoti mtu atukesha sulu makoti ya bataka ya nutra maso bamoyo mamabi munasi muti muitro bulingirirani kandi munauta nabantu muliye akaluluka ende net masaya mama tusinga tukesha basichi. Okay, Wasinja kutsibu Honorable Centenary Robert mwabiu wandeke akaye tukire katado omunjachi Chidodo yes sorry Chidodo launching eya sha campaign shiwe erirangira indi yamatsubo mwa parliament omwaka owakasa 2024 tunemwenda tukaunzerera program yetu ekiro kya Munabwire Honorable Wamabya wite kandaka akosikosi tusibure abanyakasese ne Uganda. Abanyakasese ne Uganda masinja eriwagira musinga wetu obusinga barenzururu kandi ngendi bindi tutashende mbere nere musabera anatunga amala mabuya awereta shatutavala na mama wetu nyabawole kenga ne musaba ende mulinde obutekane chuma chisa musamaliri kisumurujo echo chekikachungulane basi sianga aenda itemo kisumurujo sinja byebyo bawulikirire abano kwa tayari west mu kesebwolo musibyebuolo tukendi bya tukwekuhika yako ebindi masingeri bya netu nyamuhanga abatumoye.